Lakhipuronline putoksaba January ki tang kuntra leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba pao. Leibak ki mapam da pangthokpagum ngasi mareibak ningba numit Barak Tampak ki mapam da su pangthokani. Amsu gi nifu taruk suba mapok kumon thoram lakliba February ki tang nipan Guwahati da pangthoklagani. Kasar jila ki maming leiraba tongan ba dol ki neta khara BJP da jawrakle. Footpath matakta dukan sajanba singi matakta Kasar District Administration na akan mathabak laukhatre amasung luhong si haiba yarakti haibagi wahaudagi Kasar gi BSF jawan ama masa mathanta sijakre. Haujik mapungoi pa pau tabirase. Leibak ki mapam da chahi khudingi pangthokpagum ngasi January ki tang kuntra mareibak ningba numit Barak Tampak ki mapam dasu ngasi pangthokani. Leibak asi ningtam bangak na naba honabada thawai na pontha pikraba athoba singi mapamda ikai khumna jaba phongdokladuna ngasi ayuk pung 13 da minute ani tumin na leiduna awaba phongdokani. Jila lenga ki maigedagi hairiba matam asida sarkar gi amadi lanai loisang sing mai loisang sing amadi gari sing minute ani tumina leptuna athoba singi mapamda ikai khumnaba utnaba hairi panbejai lising amaga chamapan nipunipan gi numit asida jati gi panthau Mahatma Gandhi New Delhi gi Birla House compound da Nathuram Godsena nomoina kaptun hatki. Adungai ing kumja lising amaga chamapan humudra nipan gi February gi tang nipan da saphong lakiba Assam gi thabak thorom sing amadi awanungai kaya da saruk yaduna lakiba Manipuri mahiroi gi amata ngairaba lup All Assam Manipuri Students Union amsugi niputaruk suba mapok common numit Foundation Day lakliba February ki tang nipan sagol se numita Guwahati Medical College and Hospital Auditorium Banga garda pangthoklagani. Hairiba thoromasida Kendra Sarkar amadi Rajya Sarkar gi phamnaiba sing Assam gi Yellomi Loop sing Manipuri Civil Society Organization sing amasung tongan ba mahiroi loop kaya na saruk yagani. Lamdam asigi akoibada leiriba ahalaman sing imai ben club amadi mahiroi na chingba thoromasida saruk yapiduna mapung phan bi waina All Assam Manipuri Students Union amsu gi maiketagi miyamda nolukna ningsing lagli. Kangan jabama Borkhal par kuchudorom kasarda chahi khudingi oina pangthoktuna lakpagum Sri Sri Vaishno Mata gi chahi gi irat thongni thorom kumsi chahi gi oina lakliba February gi tang ani irai numita pangthoklagani. Sri Sri Vaishno Mata gi mandir da pangthokadaba irat thongni ba asida lamdam asigi Brahman Vaishnav ahalaman ima indol iche ichen khwai ki bigna thawal phangbiranaba leinana puja hoba ayuki pung 3 makhai imagi jaikana ayuki pung 9 makhaida amadi ayuk pung 13 makhaida prasadi phangbiranaba nolukchari ba angom Dilip Kumar Singha Borkhal par Kasar. Kasar gi maming leiraba tongan ba dol ki neta khara BJP dol da ming chankre. Rajya gi Transport Excise amadi Fisheries Mantri Porimol Suklabeda MLA Dipayan Chakrabarti dol gi Kasar jila incharge Bishwarup Bhattacharya jila sabhapati Buimolindurai amadi atei dol gi mihut kangbu kaya na saruk yakhiba thoramda Congress ki masak naiba neta mari yauna punna miyoi taruk haunabi matungina BJP dol da jawrakle hairi. Congress neta singi manungda hanagi opposition leader amadi Congress Town Committee Vice President Olok Kaur jila Congress ki Vice President Arun Biswas Kumarpara GP President Ranjan Rai amasung Silchar Town Congress Vice President Dilip Pedda yauri. Atopa pau amada hanagi Silchar gi anirak MLA oiramlaba Dilip Kumar Pal amukhana BJP da nauna join tokre hairi. দিলীপ কুমার পাল বিজেপি ছিলেন কোনো একটা সময়ে জানেন আপনারা বিগত নির্বাচনে কোনো কারণে হয়তোবা তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি গুয়াহাটিতে যোগ দিয়েছেন তো গুয়াহাটির যারা নেতৃবর্গরা তারা ভালো করে বলতে পারবেন যে কিভাবে সংযোগ স্থাপন হয়েছে বা কিভাবে হয়েছে কিন্তু দলের জন্য
দলের কারণে অবারিত দ্বার। এটার নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে কোনো মানুষ আজকের দিনে যেভাবে আমরা এখানে দলে যোগদান করালাম, ঠিক এইভাবে আসামেও হচ্ছে, ভারতবর্ষে হচ্ছে, বিভিন্ন মণ্ডলে হচ্ছে। কোনো কারণে উনি হয়তোবা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, আবার তিনি দলে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, দল নিয়েছে, কাজে আমরা সবাই ওনাকে আবার সঙ্গে নিয়ে কাজ করব। फुटपाथ मथक्ता दुकान साजनबसिंगी मथक्ता कासार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना अकनब थबक लोखटख्रे। सिलचर रांगेर खारीना कोनमा मफमदा फुटपाथ खोपजिनदुना दुकान साजनब मफमसिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमदि सिलचर म्युनिसिपालिटी गी अपुनब खोंजंगना निंगथौकाबा नुमित्ता जेसीबी थाजिनदुना थुकाइख्रे। निंगथौकाबा नुमितकी अयुक्तगी हौदुना पुलिस अमदि अतै गाक्सेल लानमिगा लोइनाना पांगथोकिबा इविक्शन गी खोंजंग असिदा आइन कायना खोपचिलम मफमसिंग तकथोख्रे हाइरि। खोंजंग असी मखाताना चथखिगनी हाइना पाव असिना मखातारि। खंगनजबा अमा मितै मयेक डिप्लोमा कोर्स की मरीसुबा बैच हौजरगनी। तंबिनिंगबसिंगना रजिस्ट्रेशन तौबियु। ऑनलाइन अमसुंग ऑफलाइन दा तंबगी खुदोंगचाबा थमजरी। क्लासना फेब्रुआरी था सिदगी हौजरगनी। तंबिनिंगबसिंगना मोबाइल नंबर 708-602-3979 नंबर असिदा कॉल तौबिरक्नबा हाइरि। लुहोंगसी हाइबा यारक्ते हाइबगी वाहौदगी बीएसएफ जवान अमा मसा मथंता सिजख्रे। थौदोक असि हौकिबा जनवरी तांग 10 धोलाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबदा लैबा पुटिखाल खुंगंगदा थोकिबनी। नुमित असिगी नुमिदांगदा खुंगंग असिगी एलपी स्कूल अमगी मनाक्ता बीएसएफ जवान सुरोज कोइरी तादुना लैरंबा थेंगनखि। पनबयाई धोलाईगी मनुंग चनबदा लैबा पुटिखाल खुंगंगी नंदलाल कोइरी की मचानुपा सुरज कोइरी त्रिपुरा की भागमा डिस्ट्रिक्ट 156 बटालियन बीएसएफ यूनिट थबक तौबनी हाइरि। मचागी थौदोक असिगी मतांगदा त्रिपुरा की उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट की कैलासोर पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबदा हीरालाल कोइरी की मचानुपी मौसुमी कोइरी मरम ओइरगा मचानुपा सुरज कोइरी हुचादुना सिबनी हाइना मामा गायत्री कोइरीना थांगजनुमित्ता धोलाई पुलिस स्टेशन दा एफआईआर थांगतखि। नुपी मचा असिसु त्रिपुरा भागमा जिला दा बीएसएफ ता थबक तौबिनी हाइरि। मखोई अनि चही अमा ममांगदगी मरी लेनरकपनी लुहोंगबगी वाफमसु ngangnaduna लोइरबनी। अदुबु नुपीगी माइगैदगी लुहोंगबगी वाफमदा जानिंगदबा फोंदोगलकपना मसिगी ममांगदसु मसा मथंता सिजनबा होनखिबा लैख्रे हाइरि। अदुबु जनवरी तांग 10 गी नुमिदांग सिबा चंगबा फिबमदा तादुना लैरंबा उबदा लैकाईगी मियामना महाकबु सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दा पुरबा मतुंग मथंगी नुमित्ता महाक लैखिदबनी। सुरज कोइरीगी ममाना मचानुपाबु नुक्सिबगी लांगदा थुहंदुना हातोकपिबनी हाइना मराल सिरि। अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना लैबाकी मफम मफमदा पांगथोकपगुम ngasi मरैबाक निंगबा नुमित बराक तंपाक की मफम मफमदासु पांगथोकनी। आमसुगी 93 सुबा मपोक कुमन थौरम लाकलिबा फेब्रुआरी की तांग 9 गुवाहाटीदा पांगथोकलगनी। कासार जिला की ममिंग लेरबा तोंगान तोंगानबा दल की नेता खरा बीजेपी दा यावरक्ले। फुटपाथ मथक्ता दुकान साजनबसिंगी मथक्ता कासार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना अकनबा थबक लौखटख्रे अमसुंग लुहोंगसी हाइबा यारक्ते हाइबगी वाहौदगी कासार की बीएसएफ जवान अमा मसा मथंता सिजख्रे। लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।